Badwam kase no pay na hana bema kwan na ye de asiase da no ya odia umra ne adaje a woje ye e de ehwe ye rade mfa wonko mfa umra asumdue mu wo online so akọ adom online.com ansam no ebi wo ho na Facebook nso a Facebook/Adom TV ye dem live wo ho say go TV na wo ba bia wo kro no a 119 ye channel Adom TV she na DSTV channel no ye 280 da bonkrata na ye krado online so some no ha se benjana na so o man hene anope yamu akwaba Forestry Commissioner bibi aboko wa oka Forestry Commissioner kai the no regional secretary friend say kra time an MPP for or forestry see from one they make say me kai oba interview pasa ti akosi say no 94.7 meka odresi power de bia igugu ni sakama why for mu me da si ba ma me kai papa wa akofa Forestry Commission by me kai ni president na ja kai na da de asebo I don't know president secretary na ye de ka sam kronti a wo kai no okay ntino all kai ni nyina no channel so say agudie mu nsamo ha ho sepe e wo ho health tips no so ebeba asemidi kan so e wo ho e na fe yen birthday celebrant no so bosumi erade di fie ni bia kan bi mu fie ho no so ye de bebra mu na fe mpensem mu abawa kwan fi sabre ko sise no nkono ebebo apa mu no ya dofo papa bi esre mu ne yentena na Adom TV ye wazoye pacha wakaya na men kai but make complaints in ados construction e koso kwan no de chale complaints in ados ba monti aseso say it's all go through a certain level of inconvenience in construction yes nipa we are not compliant you can say just you can say ye kwan kwan do omoye kwan no omoye no unfortunately you should top brain no mo say ye kwan enti unfortunately you should top brain ye kwan enti you should top brain be compound the problems are cause wo kwan so enti it is an appeal to the contractor say at least emiani bi wo ha cars na fa na because me twebo no ateche from here to here no enipa kro any shame wo person mo cross over no eno ye problem awo mo ko adwuma abubu o mo mpabo anu ne so it is an appeal say contractor no ye kwan there will go through an inconvenience baby or avoidable into the obetimi aye kakra bi ama nipa bi no mo tesa bia no e hye ne you dey abedi traffic so because now no me this traffic move over 4 hours and I'm say wow because abo peso let's obi mbezo beko abo peso ana omo so cross so obi tisi atecheri mu so awo so ntimi fabrika kaze na me ka be na obu befunu because so so twam you know until contractor e besra mo ye adwuma no de ye ti ase se o ye adwuma sa ha on kitikiti ba ha no bia ye hu ye ne de nyame ne nikure ni emfa ade ambotimi ayi sa ha no kakra firi ho na afi ya ye nam sa kwan so ya ye fa form ye ti hye mu no so ye ho atimi ahare na afi so utwam a ye careful yes as drivers no o ma jam kwan na bom no bia fa ba bia sa baza di we fa ha na we su hia u twa kwan ma me o mo twa kwan nim kwan ni hia me titu nkwada nketua na ide o mo kosu kwan na pa no u twa kwan nim na wa anye careful bo na moto bia na abobo ya bia na ka kese bi afi so e sha kese no assess too much this year. You know, assess the way essential. As a near year, especially a casino. Assess already were in any crowd. And some point the way I say, Nasa car, Bakukra says, imagine. Anti traffic and a quine and penny for Munye. One way did young or Quano Honsono. I'm a summer Hono Musano. Almost when you're careful, my because they say, Abba, it's a woman, Papa, no car quite. They can't be found any pencil to one. Oh, this year honka France MC ya because easy crowd hot na na e bambo fonso ye wo mo de and who said o mo gina ho na akora no hu so o mabre o
you see as I engage in Mebru minim say we Saturday from Kufuor police and they from community police almost omo she Kofi ase no wa Kofi Japan why omo ye I say for adwuma na eden I say pom blue for a pose for no ya omo ti be boy ma no ma bre ma tia no omo gina baby no mo di omo wi ana se won ne ade nti e boko para pose wo yin ani kura waza sometimes omo relax kaka na mo amoye de mo easy Ghana no Ghana komo na ebo no bibia be fine yes we nyina mu no bibia be fine pakacho bibia ni ho akwa ohun se how na yi wa kwa ofa so a we say how na free wa ma man for one hare omo no and for a good manager and a leader ndi e pese ye nyina ehun se o how ni amane ndi e be koso no yatena na mom ya kandifo ne ya nkasa nso no enioma ne hihye edi begu akwan mu no e be boa ma se how ni mpo ba ye ho ba here e be hare ye kakra ye ntimi nwane mfiri sa ne ma ye me say be sa highway like emi say free suhum na wo kwa pedwanom ne hosa o sa kwan no so bi mu atutu no empenifo so omo say maintenance on the road for the past 2 years the last time I checked for the past 2 years and I think still counting road maintenance that omo nye because amra ne omo say sikasem it is and also really for the past 2.5 years I think 2.5 years because road maintenance nankasa sem no sikasem no problem in fact oko here for 2000 nim cry in terms of road fund cry na sika edem no wa obobonse mama ho eti enioma bebre ho no ma sa nka siesie ekoso ya kwan so anka the level of deterioration in terms of acquiring do na no anka ebeba form because amana no do and so to ye block it enti we asa wo so every pe wan ha wo so every so bi so ni pa bebre so ni puni puba na panyan na sie ni but in as much as say e bi hwavo ma aye hu bru so aye problem no mpedifo anye wo kwabra me moto wetua hena no so we are father mafa say moto we bi mo traffic pani aye bonchiri ba enti dey any problem dey sika no way sika ni kofa way the last time I also checked that road minister so makoji sika so be from Japan be in 6 lanes enti eno so almost nyame yadoma maybe but if before the year ends no o measure say Medina say ni nyina mu no aye kasa until say you be who say and amontu bi caution that is how another make catch era senso boachi the ya wo mkura no ade betra se na me interview no kosi senso asemba ko kan man wo say obedi akonwa as minister no sika e be man no so mfa anye adwuma se so ogine well how many years in 6 so obetra so be 3 years so say attach ya ko so wow nti ya na we sika no we Oze sika no way me dey me the bank if you be omo dey di na me dey maintain e me bia se o onti ase say ya mamu anti du baby na beti ase ya mamu say don't think na common fund nkwa oti ase sika ya gigi no legitimately say ade no yate the source say sika no dey untimi me excuse bia say enkwa assembly is dey bia da no ya de ka e ka wo so legitimately so the ka a quarter na say 2 kwa normal ba ebitimi afimuni na djube ko na assembly for no da me pa o twedi wanya bibia ambusi no ho a bibi kura ba chine ko so yetua mo ka dia na ebi no mo ka ne se de ehye o makoma ne se o beba betina adwumam na o mo antimi anya hwe ama Ghana na emom Ghana isika ese akwa atwe ne yesadi ebi wakoma papa ama Ghana ebi jibusu mi akatua na o hwe adwuma wa ya osugu ni mu se anyway se me gidie ba dear pa na metima ye and that mindset is so good you know but we on ma ebegu a no fa bebre na wo bebre we kwa de me no do say mo na mo se mo ma me dia me timi nye effort bi akwa de de nya bo so me ne be so obeje because e nwanwa pa say a whole working hours ho yeso obi kwa yi to dame Tuesday wo yi wo yi se hwini ho if hwini wan ka maba ho a me hu just say uko ayi maybe a true card yeah ideally there be a true national Ghana card for hwini o mo ezi o mo titi osa apart from they say ye wi a ye nwu na sika ni ho apart from prestige na obeko bank na o ma ji 250 and 200 say uko mo adwuma mo ankasa in fact the o mo yezi ne
omo a omo chiro omo din cars no abego dada nti kwa na omo ahwe so but apart from that it din chiro bia nko kwa no pa 8 otina ho 8 na ebo no numa no ma bag so ene ayenwu nai uguna a very key because omo nuru ba bia adwuma na omo ye no omo nuru ba bia kra omo wi a maybe Africa no be ko Ghana ahia hodo mu e wa amia hodo akọ aboa enua no ti bia seems to be breaking down and that's the problem. Nti yesre mo amo akoye mpanyimfo na maya kanifo amo na mo ship minds and thought no madaroma nyoma ni bi o wa ebro adwere ne nti ase so de bia da o my way aje obi Kenya na ho ansa suppliers no ma Kenya omo na ye de kakra ebi mo kra ko ebi mo satisfied na no da me say a doctor for bi susu omo health one of the health ayini bi no mo so e ka say almost I say my me abind obi aka serious but me dey e ka abind di bia wontua because dey bia me dey me ho example say me work kwasi twum haye na bo so me kra ma me ma so ba esi because I know na dey me koba nti me imagine one more 1 year yentua wo mo ka nti wo mo ye dey no mo live and nipa ye shimrantie pa kwabena ma no podie sometimes we be nyo obi a aso hye no kra obe che obi na me ma no dey wo mo ye bi kra aso hye no kra sa ko gina edan so rent no because sekwabna se na djuma ye bibi ye anka rent kenye problem enu ti na me kan dia besi pokuase die ye wo makopa ho tuma nso manso enu asenso e bae manso bia ni ho wo dia kwabna wo fine wo mo asema ba dia me kan dia besi so ne se how does he and na me kan ba besi so what try affordable da so de but o pay studio apartment if $20,000 sorry. It's a Ghana dollars now. No, how is it? Or the CD equivalent. It's who how is it? Yeah, here no. Then went away. Better not graduate. But do we any say? But how do I mean? Do we any say? Omoni ankran for din komo no musa hwa ankran for dwa no. Se sa dan kra na no, o de ko ankran ho se o koto a. Ebi nam 57 47 me say nya ankran me expect aban be say aban timi me pacho na ne ne say de ne yeko ati say wa wo ba ara o manya wa na hwe ati sana kwa mama me kama say de na me nti ase aban timi nka se chinchin a o de ko $10,000 me pa da me nka sa aban ntompo me kwa me pese ye beto me pese aban ne nya hyehye edan a wosie sini such a way say obi a we graduate bi obetumi afford bi ti se de nansen no omo ye minim so omo atwa so dia sa rent no se nipa betua kra no a eye edan na mu de wontua but electricity water any maintenance bi wo so wodi ni sikatua eno na wontua aban ni sisi dan singing room self-contained won ware ye ye betumi ayama saafo no na se nyame ya adom no wasi wa ware ye kwan so wo wuntimi ntena saadan eye se wo move out ema obi a wono so afi no wo starting abra bo so betrem wo se it's about time ye sa share no e fa ma ye eno de it wo sisi dan affordable enso nya affordable to obi a enne dan bo wuntumi you see the edan bebre kan ma pani kofo breso edan na wo he e bi sisi muramu enti Saglime, ka saglime, ma menchiri manu amede bae. Woda ona abeche, me de master me no, de me pesa me kana no pe ya ne se. Aban ni nsisi dan ensi ho. Wo wi a, ubi bia se na Ghana card ni nti, ubi bia wo so ye se wo ye Ghana ni. Na yetimi ama we singing room self-contained e ya wo dia. Okay, ma menchiri odi nti ameka se e be den sa bae bae. E wo be den. Saglime for instance. Eno mbusa se na saglime wo ho. Na moza kusi dankwa fufro bi we nwie ba kwa ede ne yakọ fufro na de okan ye ne say sagli mexica ye ne sisi kuro me nyina no for dankwa 5,000 units na ye $200 million sa $200 million no omo ko mu no na se omo wi dankwa no 8,500 and no crown at various stages omo wi ye aban tina se o cabinet no ana o se okay sa dan we dey ne betima ye wo omo hwe no na apart from said that no we na says canasano and in terms of drainage in terms of kania into omotria about over $100 million into omo dia court down court and no achi e wo court no omo dwene se ankura bi beba na omo be fa sa project but ankura be fa dia a free affordability because ankura be fa dia economy de me kan nyina no me no enu ba bia ba me kire da you do baby
ehia pa say wo dwene dan ho dia nipa bi ni ma ntimi afford $20,000 e dia na ban betima ye e dia mo dia me kire ne say o say dia me making e dia benye sika kakra dia free dia omo ba beto omo betua enti ye na in batches in kakra wo kwa kosi 500 whatever unit a dozen enti yen started menya sure say 500 ni nyina bobu te sa ha 5,000 ah wo dey me can in general say 100 kura see you best start kakra say 20 ni ebetumi a ye be manipa betema na ewo but how no your problem ne say ye jani nyina gum enti adwuma bi a ya ye dada nke wo say nipa benefit wo mu no wo mu ntimti asai drainage no ni ade nyina ye problem a ade a no wo ma ye dada e na okokọ no ma ni nyina asai enti esa de sika foforo anke wo say nke di move no ye de yes a drainage ane niema bi wo ye o mu ye nyina nkofo wiewia ni nyina basanke ye ene ye say oh okay sika na sa ba me anya be 20 before now ye be ma ye ton kakra ana ebaburu ne betena mu a sika kakra ye benya no ye betimi de atoa de aka ne so but ye tena wa ne ye twene hwe sika no na de o man plan o man budget say sika ne say ne beso ansa enti na court no say ye kasi agi $2 million but when me 40 obia ade democracy no ano one democracy bi no wa yi wo wadwene mu no ususu say your targeted group bi won ma sebi omuni say sika ne bi den na ban betimi aye de aso omase na aboa sankofo no ti say wo free sa ti bi anim na say wo call the next level in your life na wa say okay baby amedu no market ya na adwuma me ye na betimi de makosa 20,000 bia ne mu na makosa nti ye adwenkyira eni susu ade aba but the here ne say biribia da ya hye bi asese no ebe wieche no na so akonye esa be hange ho ano ne problem no we shom ne ejai we som ne ejai your contractors inum your Rehoboth your Dev Traco your Frank Paul ana wono sa wo de mo ana ekopesika na mind dia wa ya ne say akwan a efa ehonom no asase no ho so de no nkane ho ase public has a private sector na ebetumi atua ono akopesika ba de so de be ko no de boato no ebo no sha say $20,000 echo. It is up to 2 bedroom and so on 3 bedroom and so baby. No. Okay, yeah, from cleaner. There be but who say government is unable to satisfy everybody. Mencast wants to satisfy every day. Because I buy more money. I buy to me and can say we cleaner. It is some year diamond cleaner is not possible. Metias now nim obi a cleaner but nenka e bi enye cleaner nka also you but who chinti no dey was start free ho be ya sem na make say baby a court ne koro no kwabena nipa bi wo ho omuntimi nu ho da de bia kasefo no ana be fa de bi omusa de hyehyɛ aba hyehyɛ se Ghana card ho se kwabena santi betima to miensa san hyehyɛ na e ma kwabena santi ntimi to miensa because who to back ho a udinu I reflect to all the contractors no on platform obo create so say me busa say snake adan onipa ba akukura bebe edu no because o sika e ba say na say botai ni kura na odi to adana ayira kwan enti a good conversation on the aban e be twi nipa o mo manage situation at this point ne say e say o mo hwe baako mienu bi na e ma nipa dodo na o ma target because some people are willing to omo be 30 years Okofi oni baby afa obi a adwuma 40 years Okofi oni baby afa so I understand where you are coming from and say nyame ye wadom kra na otimi to one land bi kra no so ho manso no nine tin kanya bad sa ban na nkasa a secure na sase a wo si dan anka me metimi akwakoto no bi kanya bad kanu de yasomadwe na se be ma be bo no ho mema ne bre mana ebe cheniska obi ancheni bi ye de bia me kanya oh betimi attack kwabena sesi betimi age but be me bi enye emfa because be ma no onu ni you go dey nkyere say wo okosesa de bebre sa nti panifo mo we so mo na lighter note na see you bi na the young mate be ma testing na onfa the young ni oba bi ni gina James see you no so ni joba no ana oba na sha say or test e wa na see you no a sha see respond sa what you say the mo no powerful nti say mo ti ase sa mo powerful e bi say okay nyesa go so no problem be wie koko oh kasa de mo mi nyo koko bia ya wo say o ye wa nye koko da de bedada enti yenyina no so na ye fence ye brother professor Obati wonim kakra emuna enya de papa eno interviews how di ujumedi na no enwumre da no bitie ni nyina coach ofri Nigeria coaches abusari nyina bi wana ebufu
bisa coaches team backroom staff pa na wetin nya ngotwe African team and some obisa na bufu yi betika no as me fa ka no kwhye game pagata no but me jibriti is a professor Ike Wallace wa being unimde oye oba